بتاعت الصينيه تحمر بالشكل ده، هبدا ان انا اطفي من تحت واولع الشوايه بسيط جدا. شايفين الشربات تقيل كده وبرد معايا وبقى زي العسل بالشكل ده. طلعت الصينيه بتاعته وهي سخنه لسه طالعه من الفرن، هبدا ان انا ازقيها بالشربات البارد. تمام. هنبدا بقى نقطعها، ودي تبقى احلى واجمل صينيه كنافه ممكن تاكليها، بجد تحفه. وكمان كده حسستنا بروايح شهر رمضان. ربنا يعوض عليكم بكل خير وسعاده يا حبايب قلبي. هنقطعها بقى وهتبقى كده اول وصفه معانا خلصت. تقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها، عايزه تعملها مربعات مثلثات زي ما انت حابه. بجد تحفه. طالعه كده متماسكه وجميله جدا. هتحط عليها بقى شويه اي مكسرات، فول سوداني حتى انا حطيت كده شويه بندق كانوا عندي. جرشتهم كده او حطيتهم في كيس ودقيت عليهم وبعدين حطيتهم بالشكل ده، او فستق اي نوع عندك مكسرات او حتى فول سوداني. بجد تحفه. خلاص كده خلصنا اول وصفه بتاعتنا. تاني حاجه بقى يا بنات،